HT Sangliana Chanchin panina MP kuata MP te hian Vidya Kendra leya skula seat som theu kumtinin admission kuata an neya 14 Lok Sabha MP kani chung khan kumtin seat ron deal hi antam thin khom maya felfai thei ang ber turin tumadu sakbik nei lovin million mite ang khat veka enin first come first in deal na masak dan in dotin driver tele pion fa te thlengin seat ka pelom thina mire theite an lom thin hle dan siam tu MP tele MLA te an debde tlat si chuan tunge an dan siam te ngai poi modu bi kang le corruption ti bona tur lokpal le jan lokpal te po hi tunge ngai poi modu ang puan hnuaia an che zui zel thodo na sin heiwang tak hian mani theu hi corruption ti lo tura kan in control anga ya ni BJP MP then khat le BJP mi le saten min be Parliament July ni somni pakhat sang ni pariata India le USA in civil nuclear deal chungchanga UPS sarkar do zonga BJP in vote tura minti ka zom taksi lo awanga Karnataka atanga ka BJP MP ni pui paliten Parliament hall chunga kuchung chalamin kokin kutum min hua chongkam thalova min vau khan kalo duai du bik si lova thom nei thamin kan rita hak mai ni kha MP ho tele Parliament chunga om zong zong chuan min thlir thup maya MP thian then khaten min ron pot then ta hiala atuk July ni somni pani thlasari sang ni pariata BJP ho win Bengaluru aka office le ka in soi sakan tumti thuru ka donsu Bengaluru Police Commissioner ka hrila ka in le office thataka ventir turin kati a mase Veng tu an tam tok lo awangin ka office tuk verdar thlang te chu an vom ke nuala signboard le pon lama thil tar te an ti che boka ka iner ro chu police nan vent ne awangin engma an ti thei talova chutia ven himna pek ka ngai ta ka wang chuan ka dil na po om lovin ka in le ka kalna apianga India ram pumpuya chun le zana min veng turin India sarkar in home ministry kal tlangin ven himna z category min peta a heng zong hikarin pathian in min ompuina le min ven himna vekani ti ka ria a achunga kalom tak zetani HT mizotan India Constitution Article Zathum Samli Pathuma Republic of India Official Language su Hindi Devanagari Horopazia ani ang ti ani mase Hindi trong so official language satana mansu Hindi ni lo trong dang mangte atanga du lo na na satawang le state tinin an mani official language an nei thau bok si awangin aeng trong bernge national language India ram trong nita ang ti tun thlengin ti tlu kala ni talawani English strong manzel chu Parliament in Official Language Act sangkhajakwa somruk pathuma khan apas dai to a Parliament in rem ati chuan sangkhajakwa somnga atanga kumsom pangahnua official language a Hindi manani ang ati po chu voin thlengina takala changthei chuang ri lo achan chu state pali le UT pakhat Andhra Pradesh Tamil Nadu Karnataka West Bengal le Puducherry a tharum nen hiala du lo nan lan tir wangani Indian Constitution age schedule nuaya trong somni pani zialu ani a kumsang ni pathuma 92 amendment a bodo mathili dogri le santali trong tetelani a kumsang ni pathuma tangkhan age schedule trong sang te hi constitution a official language of the union ti azialu ani angem ti ngai tu tura a ran pa asiam committee chuan tun thlengin thutlung na la siam lo Article Zathum Somthum Palisham number 1 le Zathum Somruk pakhat nuaya trong National Language Satana qualifier pom tehi Parliamenta thusoina na manturin asan pa office room manrotin reng equipment tele staff te sumtam takseng in pe kania mase HT trong injek ho tehi tun thlengin Parliamenta thusoina na mang MP an la omlo tlukani MP kani chungkhan Manipur MP tuma in thusoinan an mangdu lo ti ka ria Hindi trong thiam te ero chuan an mang tangkai hle Tamil le Canada trong mang MP te po in an mang lo tlukani Parliament hall chunga trong sang man theina tura thoktu staff ru man te chuan engma tilovin lo an lave thlatin kumtin ringot maya Trulova hemi chungchanga kumtin sarkarin sum asen hitam tham takani ngei bokang Mizo trong HT zia lu ve hi midang te an nana tha ang ti mai lek fang ni in ke chuan ka sia Mizo trong himin tel sak ve ta sela na mu pha nan tlema zong in an manganga a tha alom ti mai lo chu tangkai na vak kan nei puidon in alang lo
All India competitive exam ale kota te mizo tong man thei ni don sela chuan a thang chu ma se English compulsory ani sia wangin mizo tong chau thiam ten all India level competitive exam na all sam takin an pass thei pha chuang lowang ti po chiang ngal dik tak chuan kan tong aya lian tong dang te po HT schedule da an la ni chuang bik lova nam tlem jok ke ni ang te tan chuan HT schedule hi du thu sam mai chawala ni ri do ni na lang Delhi ka tlo ma sak ber trum barapani a PUC ka zo chu Delhi a college thale ming thang St Stephen's College sa zirzom tumin sangkha zakwa somsari pani July thatira Gauhati atangin rail third class sa thunna po omlova ka thomno nen ka zuang lut ve taroi maya alum she omlutuk ba ka thunna om chunte chu vai misual taksa tha insual pe reng mai hovin an sang zo veka boruak thiang hlim hip tur po omlo khopin kan to ta rail chuata kong tluanin seat changlo te chu kan thu tluan suak zaka avahan hreom te reng em khami tum zet kha chu o a chak chakin an chang tha ani mai might is right ti ataka ka mu voi khanna ani a huai le chak te chu an thu a chak velo le huai velo te chu kan ngoi cham chi reng maya kan thilo chau ni ringot mai rela chuan Imphal tribal hostel kan uar den thin mao naga kha alo chuang ve chu ni in nithum le zan thum kan chuan huwa Delhi kan thleng ta rama mao naga nen chuana thian te in lua lai chungte re sa kan riaka kan thlen zana ha le chau em ema cho po ei mu mal lovani thum le zan thum nuwa open era kan han mu zet kha chu kamu tha hle aniang zinga ka han tho kha taksa adamin ngai tuana te po aza huai mai ani Delhi khopuya ni puilum wang laia in chungzola mutanom zia ka hriat pha ani St Stephen's College Delhi a BA Economic Honors lak tumin application form ka fill apa application seniority lisa palina kania ma se thakhat lai nuwa admission ti turala ni don chawa wangin omna turmu mal lo nen nga reng chu a har sa don ti ka ria a chu ba ka alum lu tu ka wanga tui hal reng mai le kong sira vur tui an zorte ina wanga rok phuin tong po tong theilovin ka oma e khai heti chun ka thi thei mayang Silonga St Edmunds College sa han in admit zo kila a hrang ka ti ta a solkar khat ka cham hu chuan Silonga chovin St Edmunds College sa ka han in admit ta zo ka malam suang tuana barapani a PUC ka zirlai khan mak ang reng takin India Prime Minister ni hi a har hle angemo ti in ka ngai tu peka poli ka ni laya borsap ni hi har viau ngemo tia kapa ka zo ang deuh khan khamikum sangkha zakwa somsari pania Delhi a cholkar khat ka cham chung khan India ram Prime Minister ni chu anamai lo ani ti ka hre mana maktak mai chu huna local zela pathian zara Prime Minister te chu ni lo maila Prime Minister nim phakin pi Indira Kandi Khan breakfast amin soma chumin nuwa Prime Minister Puman Mohan Singhan a family dinara min som vele a kutking ni mevin min chibaya dio letter te kanin thonin dear Dr. Man Mohan Singh ji tia address in ani point ka minga min kovin hlim om takin kanin ria a nang le ke chu by chance in politics a kan luta te ati nge a heng ka thilton kani na le ka din hun ta hi mani du thu le du thlanna nei le ti mai thei ani ngot lo ti ka ria din hun sang jok zela mi te din hun chu khai khin phak ni lo ma se ka phak ve to ka asang zong a hlan kai kalani chhota zel te hi pathian in min ompui wang liu ani ti mai lo chu soidan po ka hello President APJ Abdul Kalam-an azinna min hruai 14 Lok Sabha in thanalo zo chuan UPA sarkar lo ding ta a ni khat chu President Secretariat Rashtrapati Bhavan atangin lekhathon ka hmu a pu PM Nair IAS Secretary to President he na tangin alo ni a ka han chiar chuan President in Republic of South Africa le United Republic of Tanzania a official la September ni som pakhat sang ni pali atanga September ni som priat sang ni pali a zinnaah masaber tura a delegation member pakhat tura min ti thu le ka in buat saidan tur min ron hril na hi alo ni a ka han en vel chuan Lok Sabha MP zanga som nga pahni omte atangin MP pahni kele P Mehbooba Mufti Jammu and Kashmir Chief Minister Fanu Chau kan ni a Rajya Sabha MP zani som nga atangin Reserve Bank of India Governor Louis
pu bimal jalana chau ani boka makkati in pathian in min ompuina alantir le na dangani ti ka hria chumi ani lo chuan engtiam in thlang bik nge ani ang ti tun thleng po in kala hrelo ani van nei ka in ti hle president in thlona chunga media conference anei masak bera chuan hindi film pakhat Amar Akbar Anthony Angkhan president in MP Pathum Hindu Mosolman le Christian min hruai ani hi ka hanti fiam thuwa an nui dar hloma atu ka India Rama newspaper a te po ka fiam thu chuan ron suang nge a Tanzania a chuan Dar es Salaam le Zanzibar khopui tetlo in meeting poimo tak kan neya British obna hnuaia an omlai standard atang khan tla hniam lovin ma an son ve zela an fak ka ti hle Tanzania atangin South Africa a thlok lutin Cape Town Robben Island Johannesburg Durban tetlo in meeting poimo tak engemaw zat kan nei boka Peter Maritzburg Railway Station Sub Constable pakhatin first class compartment atanga Mahatma Gandhi anem chuana hmun kha kan tloa Robben Island Sir Nelson Mandela Sub Hovin South Africa raman obbena atanga mi hang ho an zalen na tura beitu le mahruai tu ani awanga British sarkarin kumsom ni pakua zet lungina an tantir na le tuna achen na inte kan tlo boka thingpuite in hovin thla te kan la a hlimom tak zetani kan kalam le holam thlona kan chuan chung zong le kan kalna apianga eile ina kan hnar ema zudu tan po a thaber chi hlir du to ka intura oma media lampo an tlai hlom hle King ram pani te ke British opto ram an ni awangin karin aida in an lo changkanga aram nei tu mi hang hovin an obvetak nuwa chiat lampan ain thatlam an pan chhota zel zoka an enton tlak le in ka sia Africa ram tamjok chuan ngai an o ti vel tur ni in ka sia President in North East chungchang min zot kan zin konga thona chunga afalin president nan in komna kan neya thil tam tak ka ti puya kan in riat chian pha hle New Delhi ya kan ron kirle nu solkar khatvel ralta tia president in chen na in Rashtrapati Bhavana ama muturin min ron sa kavakala office kan panhi chavin kan oma North East problem khi abik takin Manipur problem khi engtia chin fel tur nge nia ingai min han ti ta a political oil omngat se chuan Manipur buaina hi ti feldan kongli om ti in ka changa ka point te chu pakhatte te in ka han soya ngun takin angai thla a an ho tu 10 5-star hotel nomzia an lo tem reve to a ram hnuai lu le chu an pe to lo mel thu le man lai kumsom nga atanga somruk kal to hun lai angin China le Pakistan tranpuina om thei to lo nen Naga independence sual tu tetan beisei tur om to lo nia ka mu thu te ka soya darkar khat anita a ka soi tur ka soi zo to boka ka ho san ta a hemi chungchanga hian ama August nili sang ni panga chonudar khata defense minister pu Pranab Mukherjee tuna kan president ni ta hi Rajya Sabha MP pani General Roy Chaudhary le Manipur Chief Minister Voili lo ni to puri sang ke sing hruain North East chungchanga soitur kan ei point then khat parliament office a ka ti pui to a tin khati laya army chief general JJ Singh po South Block office a falin ka ti pui to boka anni point ka point soite chu political oil omsela chuan man thei vek nia an ngai thu an soi heti hun lai vek hian NSCNIM ho tu pa puti muiwal le a ho te afalin New Delhi a India sarkar ven himna hnuaya an chen na hmuna naga problems ka mu dan soin ka ti pui boka sarkar lam le anni lama tollo turchin ram ri ril ru khamru ka om ve tlata wangin an buaina hi zoin hunin chatuana ta nala liam bo pui don nia ka ngai thu te ka soya naga ho han soita ka chuan kan ain abik takin thingtlang lama an hnam pakhat koniak nam ang te khi an la hnufual khom maya SSB a ka omlaya Nagaland le Manipur ka bial lai khan an hun poimo te ka fangsuak man veka mon district a te chuan sarua ka omte an la oma me chhein an serkhu nan siap suap ang chi te kha an la hrengin mi pahovin shen pereng te an la kaya an mi pa te zinga sekle pian nal tak tak te pon om hloma pavalai pakhat sarua ka akongkal lai ka mu phei kha chu chi thla tu atan du thu sam ni thei omin ka mu hialani tun thlengin ti dan thale thiang hlim hajin lampang thil te hril tu tur an la om lo em niang ka ti hial thin in bual le in suk faina chang te an la hrelowa
motor lian enge mozat khat sa bon phura anjinga vasema in bual dan le puan suk dan nolung man dan te zirtir ka chak ngot mai tu khatchu mon district headquarters sa hospital atanga tuibol hlo lo luang chhuak ti hriat reng kong sira tui hok luanga putar pakhat mai phi lai hi ka hmuwa ka khongai nge mai speaker in Vietnam amin hruai pusomnat satarji Lok Sabha speaker in Vietnam Rama Mars ni somni pahni atanga ni sari sang ni pasari official a azin na tura min telvele ta lau maya karam la mu lo ka mu chak ber ta zinga mi ani le ngala kalom le nam huai sen America me poina chut dai zo lo le gas le na pam bom indonaral thuam thara chi sang sang man sin tes na na ahman nunau po singtel tak zetarap thak thei pato pa an tha sak to nu po in pedu lo le tlom du tlat lo nam kha an nia mun sang sang te kat lo a an war memorial le museum te chu a mu nam rual rualin en an hreom hle zok America thlona an ka thlak te le an silai man chi sang sang te le thalak en hreom tak tak te han mu chuan rilru in indona hi om to ngai mi lo se avan du om em ka ti vong mai Vietnamese ho hi mi in vong fel taima le huaisen em mai an nia zu zorte an rama zalen hle ma se kholaya zu in le rui mu turan om lova an kongka le tukver te po kal lovina tamjok chu an la khosa a kan nau pan velaya mizoten kan ti dan thin ang khan tun thlengin tala an la mang lova an fak om hle mai Vietnamese ram le an chet zia a muna hun rem chang ka nei awangin kalom tak zetani pulal thlamwana IFS Vietnam a Indian ambassador ani lai takania a thian nu pimal somin Vietnam thlai chi khat min hontir nge a an ni an lo oma nuam ka ti le zual pha sotani BJP-in min hnawtchhuak speaker in MP kani na min hlihsak July ni somni pakhat sang ni pariata India le USA sarkarin civil nuclear deal an sign tur chung changa adu le du lo polin parliament a vote thlak tur ani a kha thil kha atoi zong in India rama America tranpuina in atomic power manga electric din hun thazo ka om theinan in tranpuina agreement sign tur ti ani a chumi chungchanga chuan adu tu sarkar le adu lo tu opposition lamin vote thlak ni se sarkar lamin an hnelo chuan prime minister le a sarkar na tlangal tur ani a hemi atan hian MP enge moza chu vote lo turinemo vote turinemo sum tam tak vaibel chetela thamna te po oma soyani a khami chungchanga khan BJP tumber chu 15 Lok Sabha election alo hnai to awangin he agreement hi sign ani chuan congress hruai UPA sarkarin ming thatna la in vote an mu tam pha anga an sarkar na akal zelang ti an hlau wang ani a ke chuan ram pumpuya Mizoram ate po nuclear energy electricity nei tamila industry education le healthcare ten nasatakin an that pha anga ati chi don em mai ti kha ka ngai dan le ka du dan ani chuti rualin BJP du ber chu UPA sarkar nu thlaka NDA sarkar din tir le kha ani a BJP in rampum ta na thil thangai tu alova party ma khuwa chawa sial kha dikkati lawa wangin ka omna party BJP kalin ka vote ta kha ania kha wang khan September ni somni paruk sang ni pariata Lok Sabha speaker pusomna chatarji an campaign na min hlihsak ta ni kha khami chungchanga khan India rampumpuya electricity du to ka mantur omse ka ti wanga ka party BJP du dan ang lova ka cheta kha ti thamin ti min fakle min thlop tu mi puilama tangin ka hriat thei china po nuai telin an oma email SMS Facebook le phone te in mi ka hriat ngai po ni lo ten India ram mun tin atang le foreign atang ten min ron hril Mizoram atang te po in tam takin min ron hril boka chuba ka mai chana po lom puina hle chuba ka mai chana po lom puina le fuina chiar sen lo ka dong bokani party chau ngai poimo na politics khel hi ram le mi puite thatna tura khel ai na thalo zo ti kalantir du kha tam tak chuan I politician lo ve po min ti ang adik politician ni hi ka du ran pa lo social worker ni chunga politics ni hliap noya tho ero ramle mi puite ka khonga ya ka mangai wangin ka nial lo ani zo 16 Lok Sabha in thlan alo zo a BJP na hruaina hnuaya NDA sarkar na alo din le in pumodi le president Obama te in biak na civil nuclear deal in poimo na aron chang chole ta kha lom om ka ti hle kha chi kha BJP kala ka vote chan kha ani a
ramin masot na tur nge po politics wanga dova ti khotlai emo ti thule mo chin hi apoin ti lawata na thatak zetani vandoi thlak takin Mizoram nge po mani party thil ti ani lo chuan thil thatak tak po ni se thlop du lo kan chinga kan than chak lo pha ta me kani hi PC sarkar in rural na chanlaya power lama infrastructure siam nan ma alo lak tran to te po omze nei lo takin rei tak ti khotlai ani hnuwa tun hnaya be thar ani le loi si te hi thil poi takani ni adik chiani BJP party anga thlir chuan BJP le a sarkar NDA hi party dangte ang poka thil thadu le ti tum ni inalang ma se Hindu sakhua in poimo ati engemote party lungphuma le von funga nei tum chunga ma an lak chung chuan sakho dangte antimang angin anti thabar reng don ni inalang majority satlia mai ni lo za somriat pangalai ni mek Hindu te hian sakho dang nek chep lo le Hindu ni lo te Hindu a in le tir tum kher lo se ti hi Hindu tamjok te le Hindu ni lo te du dan ani kan hriat theu angin Hindu kulmuk ho te chuan bom te siamin anzinga noknia an hriat te da bovin tharum thoin Mosolman kulmuk te angin anse ve tameka heng tharum tho ho hi an la tamwak lo ti mai alani ven himna chungchanga mo phúmtu police lamten an bi chian le zualangai ta hle heng an Hindu fir fiak le extremist te hian BJP hi an mani trantu le du saktu an thlawang hautua an ngai chung le BJP hian an mani zinga fir fiak te hi demna emo du lo na emo an soi chian du lo chung chuan abikin namtlem jok minority te chuan rilru taka BJP tran hi harsa an tireng do na ni national level a BJP ho tu tele hruai tu te hi party danga mi te ang boka fing le tha an ni a ngai san le tha ti te po an zinga ka nei nual mai Karnataka bi ka chuan BJP hruai tu te an pola minority omte an ngai poimo lova chanvo le ni na tha an pedu lova BJP ka chua san ma poin hemi chungchanga ka dem na thu hi chanchin bua chua ani to a political party ang chuan thil danga dem na ka nei ran palo pathian sarkar le mi puidu sakna ka dong khatia pathian ron chunga India ram mi puite ta na thatur nia ka ngai civil nuclear energy India ram pum puita na thatur ngai tua a ka MP ni na ka chan ngam kha pathian point min du pui dan ni in ka ringa engma in sirna nei lovin ril ru chung ril taka kalomani katan chuan thutling isu poimo berte zinga pakhata ka ngai India rama electricity englai po du toka man tur omse industry le science lama na satakin ma so nilati ka du na min mu pui le min riat pui phachin te khachuan ka chet dan khamin fakin min lom puin min tran em vekani internet a po min tran na thu an suana sa a ma se kami zia hello enge mo zatin thamna la a UPS sarkar vote ta zoka min lo nga ya apui hle thamna kala lo ti pathian in a hriati mai lo chu han soidan po ka hello ve BJP ho tu te ngei po in abikin pu Arjun Jaitli angten sumlama ka chet buai ve ngai lo zia kha hria in media ma a hial po sangliana chuan thamna ala ve ngai lo ati kania sin sumlama ka chet buai ve ngai lo awang tak khan India sarkar po indu sakbi tla ka min ngain kadil po omlovin na sang tok tak vice chairperson National Commission for Minorities na Central Sarkara Minister of State reng min pe hialani kha car le driver te quarters lian le compound nuam tak nei lo thatak damlo thitlan thila athon vekamin enkolin hanjin ilote po in thlona in executive class ale rela po first class Asia zin thein ka oma ka zinna apianga state guest ni in governor in Ras Bhavana te thlengin protocol du sakna le ngai sakna te dongin ka om thin heng zongzong hi thilwang le lom omani takzet mai dik tak chuan pathian zara NCM vice chairperson na ka chel kha north east mi le sa zinga chelve an la om ngai lova ahma saber kalani nge chunglam mal somna khatia lok sabha speaker in MP kani na min hlihsak ta ka wang khan MP tram pum hlum kumnga chu thariat velin ka zo man talova ma se pathian mal somna dong zui zelin MP dangte ang bokin full pension dam chung in thlatin cheng sing ni ka dong ve thowa chu ba ka thi ma lo chu relin ka du na le
kadu huna first class air conditioner XMP kani awangin athlon vekin kazin theia min boipui turin mi pakhat athlonin ka hruai thei boka chu baka Indian Police Service Meritorious Service Medal ka hmu awangin limit po omlovin kadu huna air condition second class a relin kadam chung zong athlonin kazin thei bok heng vo big na hlutak te hi mangtang kain zin po kazin nual to a alom om tak meu mai